Kisur jing ruai ha kalenti beneng. Kajing syai pun yalam yang kadai kajing ruai Kristen kebah kala remha. Kebetulan jing adai bat kajing im jong John Henry Newman. Ulang do Anglikan jong kespak senem bakat kendai. Hadin ulah kelak long Katolik. Kani kajing ruai kala ketak mat yong bahaya kajing im jong hakepor bo udang ya le dang ya kun marwai lau dei ne emban kala Katolik. Padahadin ulai tino ialah kajing im ha kajing peniaj bat jing yalam jong ulai bat ulah kala Katolik. Lakayu ha kasnem kat praspa iwe ulolong nong tok bapau bah jong ki Anglikan. Kajing seneng kalong bangi dei ban ngej bat syania ha kabor na jerong kamtam ha kapor pangia kendu bun kajing ha kajing im. Kahi kairu yang i bangi dai ban long ki pas ngorit ki bawat jing shine au play ha bangi poi ha ka kim kalengo ha ka jing im knang bau play un pen bej ye ki kijat jongi wat ha ba ngio i tang kendiat ka jing shairu upop lio bakat lai ula pen long kardinal ye u haus nem kat praspa nye pokendai ya kini jing ruai la kelak hasi dau i bishop Resto Pandrang bamkwai hadwaru play. Jing syai bas bun yalam hab dan jing de yalam mit kadum bat ngadang jngai na ye dolam yanga kik jar jongam tobat ngam kwa ban u sha jngai ba jngai tang shi sanjam labya ngam shem la long kum ne lem ne la pa men ya lam nga jus ngau pa ban yet la kalenti en re ya lam asgi pernai na kwa ban kai sha chai laru jing ting jing sir kepet sore kajing sarong kalasan syarjupo dalam yanga watkan mau syuyas nambala bakla dalam yanga kabor jongi yang aman tadang ba shisha kandang yalam yang asyakma leng bagi dau lang ni dau jam dau sport lor krem lor kro badwa bastet penuh tulam yanga adu bamit kan kubat ngan yoi yakmat angel pernai batho samrki Shipor yakmat jengkingam yo isu yalam yanga namar pertei syukur ngala pertu yalam yanga sashi sin biang ngan pai syame kotrai
bad me ban im jana